شر و پفچون تشتا هری هیجا د جیانê de dibe. Hemû beşê jiyanê dibin gerewawê. Serojt mirov tisênc li pêşiya hovatiya wê narawestin. Navenda erîdo ya civaka sivîl ya girêdayî birêxistina Asûriya Demokrat û bi rêya hevpeymana ciwanên sewa di baragihê partî de filmek raberî mêvanê xwekirin bi navê Kîso jî difirin. Ku tê de hin bûyer û nexweşiyên şera dane xuyakirin. مبستا و جویکاری چاوا جواکا دموکراتیه ورا آوا کرن. وازن پیش عالم یکن احوال شر و حربی و چه تبعات حربی چه هایی و نفس دمیجی متخازن پیش عالم یکن افلام دنده انه جواک ایگو اف شرسر و درواز بویه چلو تعامل فکرون و چلو خگیان دنو بر امان دنارینا عالمی بشکل کی عام يعني. هفپیمانا سوا چه دخوازه جویکاری؟ ام بگروپک افلام مدانی هفدو جب بس آمجی جبو پیکوژیانا آشتیانه جبو گشکرنا پیکوژیانا آشتیانه ناو کرد و عرب آفریقیان ده لمناطق مین کردی. چواتیا ناوی اریدو هیا و چما اف ناوند بوی ناوی هاتیا ناف کرن. أريدو هي تسمية سومرية تعني مدينة يد الله. أريدو هي حقيقة هي أول مدينة في التاريخ. هي مدينة سومرية كانت في جنوب العراق حاليا. طبعا تنتمي إلى الحضارة السومرية ومنها الأكادية والبابلية والآشورية اللي أنا أنتمي لها. طبعا نحن شفنا أنه مدينة أريدو هي كانت فاصلة محورية بانتقال المجتمعات من القبلية من المراحل اللاحضارية إلى بوابة الحضارة. قالوا جيان باشتي نخوشتره چگونه هابیل هبو تا سردست قابیل ورا کشتن. افقا شرج دست بیکا جیان دبوین خودی و چه سودا جه گرتنه. تاوانباره وکو نیرون و هتلر و صدام گلو پیس و زمانه چما مروف هشی خواجی دیرو که ناگره. کنگی والات یه با آشتی بجی و شونا ویران و کشتن گل و گلچی چک شین بدن. جدیر که احمد صوفی آرک تیوی